modernom organizacijom i tehnologijom remonta i proizvodnje. Da bi otprilike negde 3/4 kapaciteta, ukupnih kapaciteta zavoda. Te poslove uglavnom radi nekoliko organizacijnih jedinica iz naše organizacijone strukture. Da Vojska Jugoslavije u najtežim trenucima u skorijoj istoriji zemlje dobije sredstva koja su efikasna i ekonomična. Ta proizvodna, idejna i moralna izdržljivost i samopouzdanje, s jedne strane onih koji su potrebe i zahteve za odgovarajućim karakteristikama sredstava naoružanja postavljali, a sa druge strane onih koji su takva sredstva proizveli, realne su činjenice. I to činjenice koje se mogu opipati, vidjeti, pa čak i tržišno potvrditi. Koristeći mogućnost nadmetanja u ponudi, planirajući razvoj u pravcu zadovoljavanja potreba Vojske Jugoslavije, često iscrpljujući i sopstveni finansijski potencijal, ponekada sa stanovišta planera i organizatora proizvodnje u toj oblasti, mimo dogovora koji su obavezivali, ali ne i finansijski pokrivali zahteve, stručnjaci iz 14. oktobra iz Kruševca su posao završili, borili se za kupca, proizveli i razvili. Tu smo postigli skoro maksimalno, da kažem, kratko vreme, 13 minuta, ceo proces pregradnje traje. Pored ove modularne pogonske grupe, odnosno na bazi nje, razvijena je i nova modularna pogonska grupa 1000, koja je također namenjena za tenkove srednje kategorije i samo sa znatno